Bismillah, di jalannya kita mulai merengkuh makna istiqomah sejati. Bukan sekadar tegak dalam gerak lahir, tapi keteguhan batin yang takkan sirna. Kalbun salim, hati yang lurus lagi bersih, itulah tiang pancang menuju ilahi. Kul amantu billahi summa astaqim, sabda Nabi intisari agama nan hakiki. Di surat Fussilat janji ketenangan dan surga bagi yang beriman, lalu teguh pendirian. Istiqomah dari kata qama yang berarti tegak, keteduhan kelurusan dalam langkah dan akhlak. Al-Qushairi bersuara, teguhlah hati dalam ma'rifah, mengenal Sang Khalik, pondasi semua ibadah. Al-Jailani menggema zahir batin satu padu, syariat terjaga, tauhid di kalbu. Asy-Syadzili mengajar ikhlas, jujur dan rendah hati, tiang penyangga tegaknya jiwa yang bersaksi. Ibnu Athaillah berbisik, usaha dan tawakal seimbang, jangan sampai rezeki kewajiban Tuhan kau lupakan. Junaid al-Baghdadi berkata, lantang perang tiada damai, lawan hawa nafsu dengan zuhud dan hati yang suci. Al-Ghazali menulis, ilmu dan amal berpadu, dengan muhasabah